Znači, ne može da se prođe, ja? Ok. Olafe, ostavi litijum i demokratiju u Srbiji, nosi sa sobom Vučića i stabilokratiju. Ovo je jedan koncept gde vi gajite male balkanske diktatore koji vam isporučuju svoje rudna bogatstva i ovaj koncept protiv koga apsolutno ustajemo. I građani Republike Srbije su protiv ovoga, pored odluke Ustavnog suda. Imamo situaciju da o narodnoj inicijativi o kojoj je moralo da bude odlučeno posle 6 meseci nije odlučeno sada već 2 godine. To je apsolutno kršenje ustavnog poretka i ono što imamo ovde jeste državni udar. Građani su protiv iskopavanja litijuma ustali 2022. godine, kada je vlast na projekat Jadar navodno stavila tačku, a sada ga uz mnoga veštačka disanja opet podigla na noge. Žutina Natalović, N1, Beograd. Potpredsednica stranke Slobodne pravde Marinika Tepić kaže da je neophodno održati vanredne parlamentarne izbore na kojima bi se građani izjasnili da li su za vađenje litijuma. Tepić podsjeća da SNS pre izbora nije rekla da će se svim snagama založiti za otvorenje rudnika i da je time prevarila glasače. Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana i Demokratska stranka smatraju da građanima nisu date nikakve garancije, što su preneli i državnoj sekretarki u Nemačkom ministarstvu za ekonomske poslove sa kojim su se sastali. Izjava kancelara Olafa Scholza na konferenciji koja je održana nakon potpisivanja memoranduma, ono što je jasno i nakon izjava koje su predstavnici nemačke vlade davali u Berlinu, što smo takođe pratili, dakle, nema nikakvih novih konkretnih garancija koje dolaze od Nemačke da će se poštovati ekološki standardi u projektima Rio Tinta. Garancija nema, a ne može ni da ih bude, jer kako će Nemačka garantovati da se u Srbiji poštuju zakoni? Vučić vrlo dobro zna da nema većinsku podršku u ovom slučaju i sada manipuliše sa idejom i predstavlja Nemačku kao ulogu garanta. Sada već po ustaljenoj praksi, odmah posle opozicionih poslanika, konferenciju za medije održala je predsednica parlamenta Ana Brnabić. Po ko zna koji put je ponovila da je Rio Tinto dovela prethodna vlast, ali je dala ne baš sasvim jasan odgovor na pitanje šta je garancija da ta kompanija u Srbiji neće napraviti štetu kako je napravila u nekim drugim delovima sveta.